E pari ana te tai o mihi ki a tātou katoa nau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake he rongo pai kua hua ake. Ka are he tangata ke atu kua pāngia e te mate uruta ki Aotearoa nei. Nō reira ko tahi mano e whārau 85 tonu te tōpūtanga tūroro. Toko whā ngā tāngata kei rō hōhi pera ko tahi mano e 276 ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate. Ka mutu ko tahi rau e 26 ngā uri Māori e 79 ngā uri Pasifika kua pāngia. E 2 mano e whārau 73 ngā tāngata i whakamātauhia ina nahi nei. Nā tui aki tēnā, hei tā wētahi mātanga hauora Māori, te aro i te manatū hauora o rātau hia. Ka mutu e ki nei te minitatake hauora tuarua pēni hēnare, he mā harahara wēnei me mātua kōrero i nāia tonu nei. He oe e whakae ana rā nei te premia. Hei matapaki ake i te take nei kia tahuri mata o rā tuki tā tātou karere, kia heta gārna e tū mai ana ki pāre mata. E heta i putaia pēni hēnare wōnā ke whakaaro mō ngā panonitanga ki te rāngai hauora. Tika tonu Wikitoria, kia ora mai rā tātou e te iwi. Kāore te minita tuarua mō ngā take hauora apeni hēnare i paku karo i ngā kaupapa nunui o te wā. I tana whai wā hi atu ki runga o tapatahi i tēnei rā tērā o ngā pekanga o whakaata Māori. Ko tētahi o waua kaupapa nunui rā, ko te whakawhiu kāore i te kaha whakawhirinaki atu, te kāwanatanga, te manatū hauora hoki ki ngā mātanga hauora Māori. Ko tā te minita, tika tonu me arohia tēnei o ngā āhuatanga. Koia rā te take tuku au i taua pātai rā ki tō tātou pirimia, ki te mena rānei e whakae ana ia ki tana minita. I expect, and we've had this conversation with both John Whanga, Dr. Bloomfield and my colleagues, including the Prime Minister, that this needs to change and needs to change urgently. What is the government changing, if anything, to include those Māori health experts more in the decision making? Yeah, well, one thing I would just add, and I don't think this has been in the conversation enough, and I know Minister Hinare will agree with this, that actually we are, as you'll hear from my answers, really leaning on the DHBs to be delivering on the ground. They're the ones setting up the testing protocols within their rural and isolated communities. They're the ones that need to identify whether they have those connections into marae and with our more vulnerable Māori population. And helpfully, they are DHBs now that have more Māori representation than they have ever had. Māori have a seat at the decision-making table at a local level for the way our COVID response is run and managed, and I really want to make sure those voices are being heard, not just in the Ministry of Health. Tēnā i rongo nei tātou i ngā whakamāramatanga te pirimia ko tāna tika tonu kai te whai wāhi kē te Māori ki te tēpu whiriwhiri ki runga i ngā puari aha ki atu rānei huri noa i te motu. Engari ko tā te minita a pēni hēnare ko wēnei he maramara noa. When I got this portfolio and the Minister for Health, David Clark, has made it clear that equity is a big issue in the health sector. And this stems through all levels, not just at the service level where our people experience the health sector, but right through to decision making. Are there enough Māori voices and Māori people at the table? That Minister Hinare indicated that we're not even close to having enough Māori at that decision making table across the board. Oh, well, when it comes to the expert advice, listening to epidemiologists, and I do rely on the Ministry of Health to bring together that expertise, and they know our expectation that that will include a wide variety of voices. They know we have an expectation, for instance, that within our testing, that we have reached out into those Māori communities, and they know our expectation that we use, for instance, our whānau order navigators and all of the resource we have on the ground. We will keep driving for that, though. We will have a chance to review it whether or not in the future we've done everything we could have done to work with Māori to the best of our ability. Ki te kōpani i tēnei taha e te iwi e rua ngā rā me titia ki te hinengaro o te motu i tēnei wā tuatahi ake ko te rāpare. Koia rā te rā ka āta hora nei te pirimia ki mua i te arawaro o te motu i ngā here o te taumata o hiti tuarua kia heke tātou ki taua taumata rā. Ko te rā tuarua he aronga mā tātou, ko te rā hina he ko tahi wiki mai i tēnei rā. Koia rā te rā, ka whakatau te kāhui minita, mena rānei ka piki, ka heke, ka ūtonu rānei tātou,
ki te taumata o hiti tuatoru, Wikitoria. He te kāna tēnā koe e nā whakamāramatanga. Ko te hāpai ake i te ohanga te aronga matua o te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko shovel-ready. Engari e tātāhia ana te kaupapa he kore nōna i aro ki te ture whakahaere rawa e wānanga ki ngā iwi rānei. Ko tōna tikanga hai te hune rāno tutuki ai te ture hou, a ka riro i tētahi pai mātanga te mana whakai i ngā tono o ngā kaupapa maha. He oi hai tā wētahi ko te tai au ke te papa. Mō te whānuitanga atu kia whakawhitia atu kia ruku ai tipene Alan, tēnā koe hoa he hara ngā panonitanga ka hua ake i te ture hou nei. Tēnā koe Wikitoria, a ko te aronga o tēnei ture, a kia whakahoro ake i te tatunga o ngā mahi hangahanga, a ka kore ngā iwi me ngā kaunihere e whai wāhi atu ki tērā tēpu e whakatau ai, pena e whakaiana e whakahiana ki etahi o e rā mahi, a ka riro pea ki tētahi pai mātanga tērā mana e whakatau kāmutu, mā tētahi o ngā tiati o te kōti taio, ka noho hai hea mana i roto i taua rōpu, ka noho tēnei mahi mo te rua tau, e rangi haita Shane Jones me tawhiti ake te rā tirohanga, ara kia koni atu i te rua tau nahe nei, kia pai te ohanga o Aotearoa a haere ake nei. Kua rite ngā kō e whakanei nei ana. Engari kia tawhiti no atu te titiro, tā te mea ko te ngau o mate karauna ki te ao Pākihi, kainui no atu te hohonu. He ture hoi ko kōrero hia i te minita o te tai ao kia whakahoro ake i ngā mahi pēnei i ngā rori, te reri wai, te hangawhare me te ārai waipuke. Hei tā Jones kua tūwhira te tatau ki te mahi me te whakatau i te ohanga. Tuatahi, te whakamāmā i te ngau o te mate karauna i nāia tonu nei, tuarua, huri atu ki te tautoko i ngā kamupene e waihanga aha rānei ana, tuatoru, he waihanga i te huarahi e pai ai te noho a tō tātou iwi hei ngā tau e toru e whā rima no atu. E rangi e māharahara ana te kaiarahi taki urua te Pāti Kākāriki, ka waiho pea ko te mana ki ngā ringa o te kāwanatanga. We all need to be wary and cautious about these special powers. They can be used for good. They can be used particularly to support and tautoko those iwi and hapu initiatives. E ai ki ngā tono ka utonu ki ngā mātāpono o te tiriti, e rangi Heita Davidson, he a wangawanga nōna mo te apōpō. Now, while that protection is in these current proposals, it may not apply to whenua that is in private ownership, but that may come up through future tiriti legislation. Ko te whāinga o te ture he hāpai i te hekenga o te ohanga, ka mutu kia whakatere ake i te hangahanga. We also need to not lock in projects that are going to build in some high carbon emission infrastructure. So this is why we would need to see exactly what those projects are. Hā hau ki te whakarongo atu ki etahi o ngā reo kei o tātou iwi e mea ana nui atu tō rātou aroha mo ngā karahu, i tō rātou aroha mo te rangatahi. Ko tāku ki a tātou, hei aha no atu te awangawanga mo ngā karahu me ngā mānawa whakarongia me pēhea ranei a ngai Māori e whiwhi mahi ai a popo tonu nei. Ka tautoko te Pāti Kākāriki te ture ki te pānuitanga tuatahi kia rongo i ngā whakahokinga kōrero a ngā iwi. Ruku ai tipene Alan, te Ao Māori.